que tu as façonné. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile entre les mains du potier. Déverse en moi ton huile sainte, déverse en moi ton huile pure, déverse en moi ton huile sainte, et que tu sois toujours glorifié. Menwana ikuzo sofifo ha igbodo aiche mi ndo chi bo mi do sene orododo ozen alonzo to itolewe yin bo ayi okodoto bo to bibai mi do ya bai mi do dagbe po bo jale bo kon ehe ami sisa to edo nyeme nando sigando yin kigonu to ede hallelujah bon dindo numa chikona mi akpo ma so pe mi medele ngando do ni hode sun bibe he ma hode 21 jours to sun lo be ma fite o so gbon wa din ko do iton po abi deme mi le te so te to church mi do ma fite o so gbon wa po iton po mede do nkun ona mo nu son che we de wale ina nyun gwe ode se da yo de he to he ma son juru chi me we cho so nyo wa chi me enyi ton do e ni ko we chi re nkika we chi awe to livru chi awe to u ko na pe nu kun wo to nu kon ide me chi ba pe ni iro mi ndo alo te na le po ati fi na gbon na lo si ando yi ni fi na nwe na lu ati di na oze kle poro anglais gbe lo stand by na lo li le che chi we sinu ko ntoli ena mi avase do jre na hodo jre ile na sinye me so mi pi bo me to we si na no te na lo skando du to nyina he chai honji bo enyomlo mi o ai pa yo ko to mi na mo de go lo le de ho to de ema nyewe do na chiwe we do po do wo no na wita heji mi na no teru na lo skando yi do ho de bo wita heji mi na no teru wecho mi na do do wita ene ho mi na so le ko so yi yin o hota o de gbe loto hota o de loto etinto samleme o ta iton yin o kande ewe aton afo eton aton endi do do le ndo mi ni se do tu do oklunonko bo sono wadagbe no ayigba loji bo sono do afo na nubo do tu do oklunonko bo sono wadagbe no ayigba loji bo sono do afo na onubo tu do to lo chiwe we go de makan no teto apa eton to awu sinsin me ni ma kun dagbe wiwa to peji son ni eton me ari kan chi cha eton me ni ma do waina ema kan no te na lo tu do to lo chiwe we go bo weta he mi he go mi na no te do to o de asan ton lo me etin to nu kusin we me o ta eton awo afo eton gbon afo eton kande ewe awe doje kande elan awe ehi ya dole tinvie le ye yi to aliho ye ton ji ebio beta de me chesu hodo ne itene na we he ye no yiro malta yi do ohwe eton gbe esa tundo no vinyon de he ye no yo malia me he ga sian to afo jesu tonko boto ohwe eton si shigba malta to cha ji na sinse susu
na sisen susu. Esoreji wa ede bodomo okluno. Riema muhopon donovi nyonu she jo nye dopo do nando to sisen basi. E wutu de gbedo e do de gbedo edo ni edo eni do golo alonami. Jesu so glon bodohle do Malta rienyi magbojeno puro tuklano na onu susu ton. Shigba onu pevide we ni nuhuedo. Maria ko de omo dagbe lo he ye masokan yi soin de. Ode to Jesu sin kome do nye po mina yi omo dagbe no lo de to endi pepe maka yi son misi to jreme boya fonctionnaire ayi boya ohwe doctor ayi abia oso retire boya doctor ayi boya adojo je bro kan we di yen lo su ndi pepe di anu bayi ode na we do to popo we omo dagbe dide mara hami to Jesus sin kome. We ni akon we ta heroji amulo dagbe so fue. Nye ma mwene le de pepe da yam ma ugri a ude ene to asan chan we da yam. We mi nanu yero ki go okuno Christ Jesu we to kogona nuzan we ton le mo. Hallelujah. Bon ode go he ton son o we ta ene le me we nkan. Etin to nou konche. Anto zegbe twe daga. Doli, nano yi dagbe wana no zoto. Nano de o mon dagbe. E ino mwa ama do mwa ina chiwe weto. Ama sikan basi. E ino mwa akontan loji. De yin bele hihia. Le ye yi to aliho ye toji. E remi flin. Jono aton. He ton son longi gome. Wa yigba. He gon. Fi he abla amte. Nando e draso do mpo komolo ko komola po pon. Dobe nui o hwe to ile ton akota ile ton he do jije. Bwe do me le do awa do to de me de vole a vivi. Be nubo e do yin. E mi ni a ikon. Bo we nui ye waji Abraham e ma de koson e gone. E ya ipa inugo to. Wecho beto no nya ipa inugo to ayigba jifi to Christi me dide jeru. Beto kono do waina. Waina ina hewe do su. Waina no hewe jeme. To we nwe tu klawawa ahuzuwawa. We nwe pa ye go mo no me ile ma ifito. E ma ijono e to mo na e dudu onu pokenene. Heo. Eswa huzu honton je na me yin me hohoto ye mi aton ene le tenti. Ati jiwe o to baba we. Bo e do a we sene doni no. Blede to no ten no me bla no me fi. Bo e do na chanson, ye do na chanton. Bo papa Abraham wa yi ode de to o ve to na jiwe. Nya yin o to to hwen do to ya yin no. Ayin o akunvi sun akunvi un. Tende pepe me de ate. Me na hongan son to kla he jai honji. Me na taidi omo dagbe no dito kle di Abraham le. Kle di Ahabu le. Ahabu agale to ete yin wo. Bo yi jono yo wu henya o drakon Jericho tonton. Me tole yi do wigbe. Bon ason dagbe ne we hen. Ye holen gan o so holen hwen do tongan. O de na we do. Omo dagbe no de anan to kwe glofi. Kaka je we ni anan zo ze hitwero. A foligbe Christi tongo ni ma wa ponyo. Gudu bo 250 ans, abi 300 ans, abi 400 ans, abi 600 ans. Do mi obi o millénaire no me. Millénaire de ni edo ni beto kwa 100 ans. Me ene nan do ndo no we. Mi obi o me son 2000 ans bi ekpon. 2000 ans no ye 3000 ans. We millénaire no. We tu mina bi o fi éternel me. Hallelujah. Nsu abahweni. Bo
They go et ton son e o weta we kan o afọ weta lo ton leme. An titan lo an bio chiwe we. Do te chiwe we. Bo nama o kan chicha chekpo do jekpo. Ni bio ki ko yo devo me. To mwani na me. Segbe tu daga bo hode. Baba mi do ndo we. Na jawe na mi joje. Bo mi mo fon to afon we. Bo leban to e dali. We mi do chicho. Bo fon chicho. Mi na we ope. Mi na we gigo. Mi na we yei. Mi do hallelujah hosanna na we. Yo pe bo ipipa. To Jesu si inkome. Mavo e. Mi bio to Jesu si inkome. Do kan chicha mi to poto ye poto Kristi me. Na ni rezun yo. So gigo devo de me. Pio gigo devo de me. Na waina to Jesu si inkome. Waina malia sian afoligbeto when we o meda hoeton maltu o tarina inquato o meno gérer nous maîtresse gestionnaire e sian afoligoto gui e nyoro hode tin we mi do se waina we na remi bo mi na no sian ya foto ego waina na remi when we de o mede ye de na nido ze o hangana o fa o deton bo kungu ayi onji nye vedro pene to kerewe si ba do na mi lo me de pepe ye mi la Kristi Jesu ta idi kunle kan to so jiwe we te wa o yin o fina jiwe we do e me beninoa di to benele kere o yin beninoa ne mi gba o vide pepe tin to Kristi me le po o yin o fina jiwe we bon ho de to Jesu si nko do de mi gba pe do ayi gon go so ne lo me bele so gun le wewe ji ntoli yo le we mo tadagbe mo George bo kunu vi ro po ni de ye mo to français cheme fi na no ska do fondo de ne hogo un de to Jesu si come boya lo propo mi to le ton ni na no ni to kan chicha mi to me so gigore me bi o gigore me na wan na pipe to Jesu si come gwa lo na lo propo mi to le baba na mi ron na ma wan na si o kan cha mi do popo ye po ni si gangan na nde ni ma wan blo to Jesu si come se bo do a cheji to Jesu si come we mi ho de lote ni she araze gbeturaga ye oholodoro le ye to yi ye bio gbeta de me na we he no yo malta yi ye do ohwe tongwi ando Jesu to dle me mi tintero ado dressing sien de ja dressing sien ma no ma ja mo amono goma dra me into no lekun when we dressing sien no na waso mo gomora poji adra ehin Abraham pon agbonfle amatem bi okwe tongbe wo ehunukun nukun gbigbometon boya unwe ameya ume boya unwe ro ho jono son ronde ri me le mani me tatare do na okluno pe hami dramikon hunukun che ma nwe ro je do dramikon drakon tintan de a odo yi di we yo de go o de si jile he do ma podo ye po bo amadu hena de we kere ni amate khoto se he me eto kan loji an zero sede jawi an sien weta he zando hodele an yi yero so iro hode na hwentotwe na kotatwe na guntwe na fili atinte wakpon ni ye mo beto kan we kotata he yin mo koto ba itoto ayi won go so me ira wole mi so mi o ja yi won loji si ye na wole mi so mi o ja wa yi won loji si do nu we do jo jiwe we to fi to je do pon lo han ofiche le ka fi ma vie yo ide le do ofiche jiwe we si vi de ye do lan ye to ayi gba loji ma te ye do wa na ye do zino ye do to kan ho na no bu na no nu kere wa pon fi ente fi agbegbere me ente fi mo yo le gan yo yo vo gbe 39 500 entreprises ouais ti ayi du ye man kan sa ye man kan yi ye man kan go ye ti to tendo pro me près de 200 000 emplois ma on de na do yo vo gbe me et to ralenti to igbedi et to o ralenti we ana zegbe to daga ano jiwe we dramikpo
Ni akado drami polo. Hunu kunche manyo lo mlo jewe do drami polo. Sibe da gaba hode. Baba to Jesus in come. Mi hode do de dressing siero lo jai hoji. Amano ma drami polo. Dressing siero jaso do mko kumura poji. Adla yin no zufilo polo. Abraham wa ame. Enyo no me le me tatade. Hode to Jesus in come. Baba dra lo polo mi to le polo. Da akungan lo polo. Nama yeni ma chi nyi vino he onyina na wa mu ajiji bro to Jesus in come ntori ado avon do nko si we cho no pe mi no idawe ajake me to monto to eyin kanji ado we di da sin jile me mi bio be to le vedo na igbero po bo le bi na gbe we he o ni an pon jire de je okuno Jesus wa so to na e wa so hule gan to na o pe aton dagbe. Bonia wa kwa apocalypse me. Tribulation re do ena wa. 7 ans di do ena to étalé do. 3 ans et demi. Na to très intensif. Bon au milieu 3 ans et demi no. Yena de do vous. Mais yan todo no le. Mais rolen gang bon hun pisi Jesu ton dali. He note to kolen gang lo men nubo le. He ma jo ede no aklo. He ma jo ede no na o alama. He lalo ayi honton. Ayi hon ede betok ba. He wa do betok le ji. Bo betok popo ye do wezon do. Nyo na do kwa nyo na ba o nyo na ton kanji nyo na gonfi nyo na wale nyo na se. Marakaba. Nhode to Jesus in come. Nan do po mito le baba. Na mini sikando nwero ado drami po. Boya na mi mode we adona mi to ablome. Boya na ndo ya de we. Boya na ya fasi de we. Didi adona mi do baba adike mi zero de humblo to Jesus in come. Adike mi do eto kanloje do helike blo to Jesus in come. Do nyendo che wa koche we. Kochewe nhode to Jesus in come ni nomlo jeje nzemi fun na dle me hin o de lo hotole mi we jezo na dle adike mi do mi mando nyiran lo me blo to Jesus in come de mi do vokuno zemi do go chini tui na dra kontui ni sidando pe kona mi to Jesus in come. Now when you are dry Israel when we think to Egypt a de do go chini when you are dry Egypt ye mo nu dabla supo jo nu dabla ni lo e ma ka je me Israel go to go chini ni e reo mi hode ntoli lo mo dra kon son de we de do fo mi hode baba to Jesus in come adike dra kon to budo to mi blo adike mi ba ekpo blo to Jesus in come adike mi ba dra kon to ekpo blo Jesus gwa lo na mi bo na mi ni tinto fide mi do na tinte to bi basi nu ajuro mi ni basi na no skando mo dra kon e to Jesus in come to wita ke me mi ria Maria e wa sin ya foto gopo we ma pelu abi okwe a obi okwe do mi di ma to ayi ho gbo suro bere blebu me a obi o nukun tata de ma mo we nukun gbigbo to mo nukun gbigbo to mo we hey nhode to Jesus in come na mi le pe ma sin eyin a foto ego na no se ho gbe to ile na no se ho na me to ile na no se kogo na to ile na no se ali odo ya me to ile se bo do a cheji to Jesus in come mi ho de rote ni she wa pon na to son we ta elo me bio otan papa Abraham to me we nde me aton lo le ye wa dra eyin oye je Sodom po Gomora po dra kon we ni eyin lo mlo o papa Abraham e na ganje to kla hwen do ton godo asi e ma mo fiji so we mo pon so de si se eyin aga Egypt yon lo do eyin wa 12 ans asu to me bo eji Ismael e ma mo fiji ofi ma wa bo when we as Abraham papa eyi jono mi aton ni reton bo toju ye bo wa dagbe na ye we ye do a hen bo do yin we setero fasu de ja o Sodom ko Gomora poji onyan e to le su bo mi okunu ye jete wa so ron na do akon lo be nu boya
Ben mboya. Ben mboya. Ou yan secrétaire raga. Ando Jesu. Pour les men ko pole. Adan e ko bomile. Nou kun e ko biami. Adike e glon leonami. Mando nyon drakon to esi hialoblo. Adike e gon leonami. Mando yi o drakon to esi hialoblo. Bye bye. To Jesus sin come. Mi zegbe mi to naga. Mi hode. Do tukla eme mi ogbo. Vive mi ko se. Nwe yi beto no so chiwado mi go. Bo nítorí yi gbodo legbaton. Adike nwe ne la chi mi ona e ke infofon ki gbo meton. He na remi nwe lo ado mi drakon to Jesus sin come. Dele noyi e ke yi o kanchi cha me do po renu me yo vogo yo la familiarité. Bon, ils l'ont négligé, mais non, nka nyue ma, file le wendo ma. Ah, inu agumi to ekpon. Ah, ekpon we so wele le ngbo e ma moason le. E do diplôme le ma moason. Ou e je kanji di bodo ngado. Nko de to Jesus si come. Ya mo, beto de pepe ha de pepe. Bo e do li no mo e do di do mo. Mbio le bla na e baba. Bo hode, bo bio le vo jona e to Jesus si come. Bo a bio di do ani pe hai. Pe hai ma hole ganto. Pe hai. Adike to cry jalo me blo to Jesus in come. De a me do mi me e. Boy a ina tai di no e si o mele to direto me. When dia de no e fo na no pasi ventre he me do na bioko do e me di nu do ado yiro yodo vo. Wecho vasu do ni sigando wa igbalo jigbon sindali. Ah, supokwe ye vleko ye chanko otan ni teti ye do vantre do de do bibai so e medele ti ye no wa no doa fo ayide me wa so dike asonyira kan jo wa fo da ye ne me we no ye no abio me we no mo ason engbo nko de to Jesus sin come yo we na do to le mi le he ye na do bo jakodo jo pipe to ego baba to Jesus sin come he je gbona e do ngbo ye we he yi o avase wa na no skando hongan son tout cla he jalo si to Jesus sin come se bo do a cheji to Jesus sin come mi ho de lote ni she boni adoto nu kon yi anando okruno yi nuko ero yido mi do ehin o talent cheweze nuni na ni ele do mi me shiba nuni na ya ze do mi me bo mi ganzan na do du na do nu na do no tentota na do ni me heye bawi na de gonvona de mi ganzan na gbasaton to ai ho eton le me he irodo nuni na gbigbo meton ete wendo yibai ete wendo yibai ntoli ni akpon no vi nyonu awe lole Malta podo mali akpo Malta oni kan hotona ire etio enyi medona sensi sensupo ndagwema ntajiwe shiba ni gbeto nyon jle bo nyon eyin kairi isaka si o renu mele togunle yino nyon nwe jawe so bo gbeto no ya wule awu hiho hena ro hongan son jle ne le si yino we awe ton rote we o dede mi do hiho ni eta ide a jonu bo mi do ni na dai wene omuna chiko awu velo na si boye mate kan hore ma gan blan ina kon ajo ya ona to deme ajo ya ona to bibla me ajo ya ona to dagbe wa me go bon ko gona gigbo we ton dali ina kon osin lo me we ina yison ajo nu ne me ina yison na do vo hi hon peji na do vo iki hallelujah we ana do to ti vi okuno anami nuni na somo bondo si se gbon lo pari shiba nuni na ya na gbeto gbo metonchi boya dewe ye na ye bo ano ku intercessor ni anye intercessor bo ato filde ato katire o de to ngan hole nu supo gan o de to ngan depo awu fiesa he na to so po dida he to akotale pupapata dina drakon to ai hon igbe lo me
mi ayi o pipa no na jiwe to hangbe no. Se ma te do ani mo instrument. Kogonan to eto ho to me. Afoligbe o adosan to eto. Bu je kolina no pa jiwe. O wandi diene. E gamio home na jiwe to home blessing je me mi titi. We an segbe to daga. Donc no bo ehenyi munina gbigbo me to ya na mi lo. Munina gbigbo me to ya na mi. Bo ini sensi senje gbonu. Na ni si gan isi sene. Na no skando de alo bona. Home ble to he jai honji. Segbe to daga na do hode. Baba to Jesus sin come. Mi hode. Do munina gbigbo me to ya na mi. Do po munina gbigbo wiwe to etole. He ana lo popo mi tole. Mi hode to in Jesus to me. Do ani ndike ni hensi senje gbonu. Boni hensi senje gbonu. Na lo popo mi tole to Jesus sin come. Na hwenwe direlo na sienso. Si sehe a omoyi bon munina gbigbo me to nere dale. Anganzan na lo sigando yi e avo sisan he na ren e ren depo wado e ren home gletwe ati wedida he jai baloji to Jesus sin come. Baba, gwalo na lo popo mi tole, gwalo na gungan, agunvisu ma gunvinyu. Na yeni sigan se gbigbo me ton jegbonu. Na ani sigan isi senele kleri avosi san he na he home miowe to wedida sin jire me mi tinte to Jesus sin come. Wa lepla na lo popo mi tole. Sebo do a cheji to Jesus sin come mi hodelote. Ni she. Minan so yi odegbede vore. Hebyo ay hachime. Mi kombo chan. Manyo ni minyon o weta ridoromlo. L'amour de Dieu en nous est déversé par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu m'a dit, il faut que eto gungbe to so abe il faut que de manyo de na ro gungbe me gmo eso. Waina jiwe we tonto mi me. Ino kondo mi me pon gbigbo wiwe dali. Gbigbo wiwe taili o tuyo kheme waina no pon. Waina no pon. Na lo sigando bio mi me. Bo ni e de tuyo ene rofo. O zende tin bu in zen gbigbo mento. Kheno yi o ami sisa waina ton. Mina moto lo mun lesin we me. O ta eto aton. Afo eto aton. Mi gbo mi ni leje. Lo mun lesin we. Gbigbo we sin kogona ne mo. Ma we a we ne ton le dai. Lo mun lesin we. O ta eto aton. Afo eto aton. E dodo le. Todido ma non. Todido ma non ton wiyam. Manon don wiyame. Na ye kokon o waina. Jiwe we ton. Po aiha miton me. Do aiha miton me. Pon gbigbo wiwe re ye yi han mi dali. Todido ma non. Manon don wiyame. Todido manon don wiyame. Na ye kokon o waini jiwe we ton. Po aiha. Do aiha miton me. Gungbe kan po aiha miton. Aiha miton me. Bon gbigbo wiwe re ye yi han mi dali. Uwe ana hode. Ana dora okluno. O zen waina ton. O zen amisisa waina cheton. E o du ya nou supoton. Do bon. Nou vive men gbonle. Do bon tuka men gbonle. Do bon dekwe wa momile. Shigba zen ne roto gbigbo men si wa nou kontre to a fonwe. San fi fonwe. Nan do bio renyi o kikon amisisa yo de voton. Hei waina ton lo. Do o zeno me. Na zeno ni mano tata blo. Do ni zeno no tata. Na do jo na no wadagbi. Shigba mankan wa.
Dori amisisa wanyina tolo weno hihon heno na mi joje na no skando wadagbe do gun kogona gigbowe ton dali we ana dokno nzeze wanyina che tonton kulewe edo voje vo dike amisisa yoyo ni kondo me dike amisisa yoyo ni kondo me sekretera gabo hode to Jesus sin come baba na kogona ya nami bongigbo we dal mi se kulewe ozan mi sisa wanyina no do po mi ton leton mi gbonde leme mi gbonu nkonkan leme me nu ve wan gbe na o ka chi do mego mu jire do mego aze walo o ka sata me nu fifi bon gbigbo me no teme ton he aname fifi bon gbigbo me bon mi monu ele shigba mi wanyina do sanu ami sisa wanyina tolo mi ze do sa bo o se lo do jevo mi ze kulewe to afonwe na ni sigan he ami sisa yo de vo kondo me na o ze wanyina mi to ni ma jevo blo to Jesus sin come no ni jevo anan donu ya mi anan dohona mi bo mi ma basi ntoli wanyina ze mi to o je kloro ne ma so poto me we enu adro me ye no se do han atan le do na gbonozo to filele bo en do he e ma te kan mi bi o so zan mo le pan yesu ma na ken bi o en ga no fre mo fio o mi hode to Jesus sin come adike mi do mi ma do wa lo ene le me blo Uwezomo mi biodo mlo waina si amitwe ni yoyo bo kondo zero me to Jesus sin ko when we mina zinzin bon e ya mi sisa waina to dali bo e na ja gando nego na do so wanya de fo mi nwe la na fontite na do so fia ki kona ki kon ito bon lo pare na do repo dida to wa eji bon lo pare to Jesus sin ko mi na we gigoto ntori mi yono bon gbigbo we te dali we ana ogbodo ele na no sikando ko le bon mi yono ko bi o ma fo we mi to we na so fi fun atonto bon alo mi to yaga na no no dagbe do ran we mi do we na do mi do voto azan lo sin dileme journée lo me na no sikando jela bon ana so na mi de go de vole bon kogona gbigbo we to dali se mo do a cheji baba to Jesus sin come mi ho de lote mi she me wana mi do nu kon epo asan we mi do fo je we iro we do yi ru ngo de do hiro mi to sun yoyo to Jesus sin come nu ma na di kora mi to Jesus sin come apo ma so do na pe mi to Jesus sin come egbe mi ona mi to Jesus sin come body dem do ni ama be podo mi po a to jile hiro me akan so se do sede jaji mi akun kan we ayin akan do azana akun vitwele bube ye pli na no skando hore na no wure awuda yi na jile nya kan hijato ayi gbaji mi ndo do chi bu so ilo to me ko gan to Kristi Jesu to e so yi o so de ja to de mi to sin ni ma no e da